Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ha ki khniat sngi ki beladap. Menteri ke Sarkar Jelau ba dasakhiat lamari. Bela penkriak banyak kon ya ka election. MLA ka Bansalong House nam arajar arpulai. Nam Nongkrem Konstitwensi. Ula keren ha ka jingelang Paidbah. Dah ka boong ba ma lembat ka yeng kesem jong Kendai ki ban Shong hakmat du ha ka hima ki Bneng. Halor kini ki jingkeren jong ba dasakhiat lamari. Nong ilam barang ba jong United Democratic Party ba Bindo Matthew Lanong. Ula ong ha Nongkrem Konstitwensi kidai ki Paidbah. Ban aya ka rai bat ka Shong ru ha ka keti jong ki Paidbah. Yano ban penjawab bat yano ban penram. Henry ha ka hima ki Bneng. Ula ong ba umla ban patai lupa Henry usu ai tang ka Kitbok naduk man siem yo ba dasakhiat ba unyo ya kata ka jaka ha Bneng. Tengah nak gumno ka nga tengah su semua gumne kan. Ba yo yaki nam buat la man thiet. Ya ke Bneng la ban thien. Te Henry nga su ong gumne. Nong toynya Kitbok kan. Ya ke Bneng tengah Kitbok kan. Ma. Telada udawa ya kata ka Suki, ya ke jaka, apa syakman, ha Bneng, tengah Kitbok. Nomor ketika bentar ke ba tip tama bat kita kepada ha Bneng. Mo, bat kita kepada ha Bneng, banyak kre Suki, banyak kre jaka, dengan ngin ong mengi kumnoi kata ke bentar. It's beyond mo our knowledge, our reach, ngin kalau Salendat jong kajing tip jongi, but salendat jong ki bangim la ban ong ai ban kre ban poi. Te syakit bok. Ya kata mata, I honestly mean it. Ngada mut syama, don ku kajing mut. Te kamile, te kata ka mata. Te Henry ke bentar pat ke Paidbah bat kani ke seat Nongkrem te. Kata apa kata ke bentar jong ki beriu. Ke pasal swing te ke pasal salendat mo. Jong kani ke pertai te ka Shong Hoblay, bat kita ki badon, agak jaka, jongki, jongka Bneng, tenrai nyak Paidbah bat ka konstituensi te ka Shong pat ki beriu, ki Paidbah, te ka Shong ki, lakin kersan ngan ong kumnoi kata, la badong ye, te ngakren utang kata ye, msim keren pelan. Ngongi tengi Kitbok, kita kata cakap ha Bneng, tentu ha Nongkrem konstituensi tu, Paidbah ki kam start, kilamat bun ki election, but yang haru kilaong lupa tip kimut kumno kam tip, sini ngimju penjob, yano palak dek arsin, ya. Te imat dengan lapit mengenai kiri kuat ru ngampat lam bandan ununo uban job palat nega ASEAN Nongkrem. Te sikui konsi te belai te Nongkrem padan bo job ASEAN. Kemut kinong tebu ente ki start ba kilong ki ba sempang ki ba Paidbah te kata kebentar te ke ukuran tu MLA te kajibab unyo kajibab nai ur ki Paidbah tenai ka tu ka thiet beriu la thiet Paidbah te la thiet Paidbah sya ya tu ki nong penyak Shong yangi bolawan Shong yangi lawan Shong yangi la le tengi nong la tip begitu bun ki yeng ki beriu ki penlong ki yeng ki beriu kita ki school, kita ki not school, kita ki club. Modern thing ketu indoor hall. Hajan jong police station. La sam Paidbah haka live ho terik jong September. Ki pulit ru gedan tu hajan penbe jaga traffic ni katai. Tikiladon ki ba complain.
Kila don kita komplain siap CEO. Maka dia ke violation ya ke Code of Election Conduct. Ke batong pizza ke batet ikinong tebut a very serious breach of the Code of Conduct. Very serious. Kalau ke mana kepada mana ada kaan bismillah boleh kita. Betul kalau Nongkrem nanti bentar tentang berapa Nongkrem di dalam model Islam. Boleh kita terikan kita. Pi unlawful activities kino percaya kaan kita rekam dulu mentaru kita rekam dulu pihak on proof je kata berka proof kan kelitan apa nak pulit nak modal tingkin salah Indonesia keli upa mak keli kisnong kibuan ki bakulai banong ikan insya Allah keli mah pir kan saya tu hoi kisnong kin saong hi baula hewan sini singi umtar tu tengam tip kalau orang kita komplain kepada le ai tingin saya pej kumno le nak kaliang jong ka election office na CEO